Abakunzi b'Ikirura TV wane twongeye kubaheza ikaze ku makuru yacu y'uyu munsi ninjoro na gatanu iminsi 8 y'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2026 muri studio z'Ikirura TV wane umutungirwa Savana Juste bigizi tugiye kubagezaho update yuko abaturage baho Plateau ndetse na Maye Plateau uko umutekano wabo wifashe kugeza amagingo ye. Ingingo z'ingenzi zigize ayo makuru tugiye kurambura mu kanya, tugiye kuyahera nubundi aha muri territoire yaho Plateau muri aka gace ka Minembwe aho drone ya leta ya Kinshasa ibasiriye imihana y'abaturage itandukanye. Turaza nubundi gukomereza ku ndondo ya Bijombo turebe ko naho umutekano umeze. Bibogobogo ndetse na Rurambo turaza gukubitira nubundi ahangaha muri aka gace kaza Masisi naho tuze kureba uburyo ki leta ya Kinshasa yongeye kandi kwica abaturage benshi aha ikoresheje indege nubundi yo mu bwoko bwa drone. Kaze rero kuri ayo makuru tugiye kubagezaho, utaraba umunyamuryango w'Ikirura uze gukanda subscribe ukenango uzobona amakuru yizewe kandi kugihe. Reka tuyahere rero aha muri Minembwe centre turebe ko umutekano wifashe kugeza kuko twari tubibabwiye uyu munsi wa gatanu mu Minembwe hajutse neza gutangira mu gitondo kugeza saa 5. Iyo tuvuze ngo mu Minembwe hajutse neza ntituba twirengagije sharing yazutse iba aho bazindutse barasa imbunda ntoya n'inkuru, ariko ivyo bimaze kuba nk'ibisanzwe mu matwi y'abaturage baherereye aha muri aka gace, kuko nta munsi w'ubusa nubundi leta ya Kinshasa ku bufatanye n'abambari babo abarundi ndetse na FDLR batarasa umunsi ku wundi bararasa. Ariko rero icyaje kuba igitangaza ni mu gihe nubundi nyuma yayo masaha saa 5 drone nubundi yibasiriye imihana ya za Karongi ndetse n'aha kwiru Irundu, yaje kwarasa amakompora ndetse menshi aho nubundi abaturage baherereye muri aka gace ka Minembwe baje kuvuga neza, bavuga kuko babashije kubara amakompora izi drone irashe, bavuga kuko ashobora kugera amakompora agera kuri 20. Rero no kuvuga ngo ni imihana y'abaturage bibasiriye ndetse bagenda basenya bimwe by'abaturage. Aha ni mu rwego nubundi rwa leta ya Kinshasa imaze kuyamurisha ibigende bitangaza ahatandukanye, kuko ngo bafite umugambi wo kuzorasa twirwaneho ngo kugeza ishize. Ukibaza nimba iyi mihana y'abaturage ariyo twirwaneho, iyi mirima y'abaturage bagenda barasa, amakanisa y'abaturage, amashuri y'abana, aho ibyo byose nibyo uyu munsi leta ya Kinshasa yiriwe irasa ndetse n'abaturage. No kuvuga kuko uyu ari umugambi wayo yakoze uyu munsi wa none, aho nubundi amadrone yarabangamiye iyo mihana y'abaturage. Ni muri ugo gwego nubundi uyu munsi murabizi kuko haza harema isoko ya gatanu, ariko kandi muzi kuko amayira yafunze tama network, abaturage uyu munsi bari mu isoko ariko nta kintu cyari kiri muri iyo soko. Isoko ya gatanu yaje kurema isabune yabonetsemo, no kuvuga ngo umuti w'isabune wari uri ku $30, kandi abo nababashije kuyibona, hari abatabashije kuyibona. Rero bitegwa ni uburyo ki leta ya Kinshasa yafunze amayira ndetse n'ama connection ku buryo ki abaturage batabasha kubona bimwe by'inkeneko. Rero uko niko uyu mujyi wa Minembwe wiriwe. Uburasirazuba bwa Minembwe murumva kuko hazindutse imbunda aho n'amadrone yakomeje akora muri aka gace. Rero dukomeje kwamagana leta ya Kinshasa kuri uyu mugambi yafashe nubundi wo kwica inzirakarengane abaturage bagize imyaka 9 batotezwa bicwa umunsi ku wundi. Abaturage ba Minembwe bari mu buzima bugoye, aho tudatinya kuvuga kuko hari ababurara bakabona ibiryo bukeye nabwo ntibabibone, kubera kuko nubundi aho bakuraga ibiryo byabo, ibiryo bari bafite mu mazu leta ya Kinshasa yabitwikiye mu mazu ibindi irabijana, ibiri mu mirima irabafungiye ntibaje kubikuramo. Ubuzima bw'abaturage baherereye aha muri Minembwe by'ukuri ntabwo kifashe neza. Nubwo bimeze gutyo, ingabo zatwirwaneho zihagaze bwuma gukomeza barinda nubundi abo bagizi ba nabi kwinjirana abaturage mu muhana ngo babikiremo. Rero ingabo zatwirwaneho kuraje ku kazi mukomeje gukorera abaturage baherereye aho mu Minembwe. Uko niko Minembwe hiriwe ndetse n'inkengero zigize Minembwe nka za Rugezi iho hari hatekanye ndetse n'aha Mikenke uyu munsi naho bije ari amahoro. Reka twerekeze aha ku ndondo
turebe uko byifashe. Uyu munsi wa na gatanu isoko yo mu Bijombo yabashe kurema kandi iremamo umutekano wose kubera ko Amadubu n'Intare nibo bakomeje kurindira abaturage ba Bijombo umutekano, ndetse naho twavuga yuko mu gihe kinini cyane umwanzi yakomeza kugenda ashotora Amadubu n'Intare muri biriya bice ndetse ahungabanya n'umutekano w'abaturage ku Ndondo. Kugeza ubu ngubu rero hakaba hamaze kugaruka ituze aho amasoko yasubukuye, isoko ya Kabiri ndetse n'isoko ya Gatanu zikaba zarasubukuye, zikaba zikomeje kurema. Kugeza uyu munsi rero wa na gatanu isoko ya Kabiri yararemye, isoko ya Gatanu uyu munsi yongeye kurema kandi yongeye kugaragaramo ibicuruzwa bitandukanye no mu Minembwe, kuko mugenzi wanje avuye kubibabwira muri Minembwe isoko yaremye akanya gato bitewe n'izo mbunda cyangwa se n'izo ndege zidafite abapilote drone zakomeje kugenda zihungabanya umutekano w'abaturage muri Minembwe. Ariko rero ku Ndondo hose ko bimeze, Indondo yo kugeza ubu ngubu twavuga yuko hakiri agahenge, nubwo tutakwita ko ari umutekano umwanzi naho ari hafi, tutavuga yuko ari umutekano wimazeyo, ariko kandi umwanzi akomeza kugenda arereta hafi aho ngaho. Gusa kugeza ubu ngubu Amadubu n'Intare nibo bakomeje kurindira abaturage umutekano n'ibyabo. Rero ari n'amashinga akomeye kuko muri ibi bice mu minsi ishize mwigaze kumva yuko P5 na FDLR zageze hariya ku Ndondo zitangira gusenya bimwe mu bikorwa remezo by'abaturage, harimo imyaka, harimo amazu y'abaturage, harimo ndetse n'amatungo amwe bari batangiye kurya. Rero ibyo byose byarakozwe bikorwa n'izo nyeshamba, ariko kuri none rero Amadubu n'Intare bakaba barakoze iyo bwakabaga kugira ngo umwanzi aze gukurwa hano ku Ndondo. Kugeza ubu ngubu rero twavuga yuko ari amashinga akomeye ku baturage bose yuko akarere gatekanye, kandi ibyo nta bandi babikesha Imana y'Umurenge. Amadubu n'Intare bakomeje gukora akazi neza. Aho ni ku Ndondo, n'ubundi iyi Ndondo ya Bijombo uko niko zifashe. Naho muri aka gace ka Rurambo abaturage naho bakomeje gushima Nyagasani, ati turashima n'ubundi ingabo zatwirwaneho ku mutekano bakomeje kuduha batavangura, aho bacungira umutekano abafurero, abanyintu, ababembe ndetse n'abanyamurenge baherereye muri kano gace ka Rurambo. Rero no kuvuga kuko abaturage baherereye aha muri Rurambo ibo umutekano umaze kugaruka. Ingabo zatwirwaneho zakoze ibishoboka byose, umwanzi wari ushaka kuhagaba ibitero ku munsi w'ejo baje kumwirukana ndetse baza kumusenyera n'udupozisiyo twiwe yari afite aho, baranadutwika barahamukura. Abo ndabandi ni ingabo z'abarundi n'abiyita Wazalendo ndetse na FDLR zari ahangaha n'ubundi munsi yaha imurenge bita ku Kamaberi. No kuvuga kuko ariho bari baherereye, ariko baje kuhabakura basenya n'utwo dupozisiyo twabo. Ubu ngubu hakaba hari ituze umutekano. Bityo rero uko niko muri Rurambo hameze. Twerekere ibibogobogo. Nyuma yaho umujyanama wa Perezida Gisegeti ariwe Kongolo Jacques, uyu mugabo akeva hano mu mujyi wa Bibogobogo hagiye haba utuntu twinshi dusa naho mu by'ukuri uyu mugabo aho kuvuga ko yarahetse amahoro ahubwo yarahetse intambara. Ni ukuvuga ko uyu mugabo kuva avuye ahangaha yahavuye ari niyinga, yakoze meeting ari niyinga mu ijoro ry'akazi rimwe, umwanzi aza kwiba amatungo, ariko kubw'amahirwe bamubonera kure bituma umwanzi bamwirukana atakintu ahungabanyije. Rero muri iri joro ryakeye abaturage bose bari Bibogobogo baraye bicaye, bazi neza yuko akarere gashobora guterwa, kandi karamutse kadatewe nanone amatungo yabo ashobora kugenda kuko n'ubundi basanzwe babikora. No kuvuga umwanzi yari badivutse, umwanzi yari yaje kandi yari yishikiye, noneho bari bamweretse na tumwe mu tuyira ataraherutse, bituma rero akomeza kugaba ibitero bye cyangwa gukomeza gukora ibyo yakoraga. Rero uyu mugabo Kongolo akiva hano n'ubundi inama zibe yarazikomeje, yaragiye akora inama hano za Baraka. Iyo nama yarabaye ndetse yabayemo na delegation y'abashefu baturutse hano za Bibogobogo berekeza mu mujyi wa Baraka, baza kuganira n'abandi bashefu. Nanone ntiyarekeye gutyo, uyu munsi yiriwe mu mujyi wa Uvira, ariko kandi ku munsi w'ejo yongeye gukorana inama n'ababembe ndetse na FARDC n'ingabo z'u Burundi. Aza kwerura neza ko kuba abanyamurenge babicwa umunsi ku munsi muri Minembwe abifitemo uruhare wa 80%. Kubera iyihe mpamvu? Yavuze ati
kuba point zero ubu ngubu FRDC n'ingabo z'abarundi aribo bakiyirimo jewe nabigizemo uruhare kuri 80%. Icya kabiri drone ziriwe zirasa abaturage uyu munsi wa na gatanu nizo Kongolo wenyine yagiye ku isoko aja kugura, n'izindi zisha abantu guhera ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Muzi ko ari yo drone ya mbere yatangiye kurasa muri Minembwe. Kugeza uyu munota wa none iziriya drone Kongolo zifite mu ruhare 90%. Rero niyo mpamvu gupfa ko abaturage ni strategy. Uribuka yuko abantu benshi bavyibajijeho baravuga ati se niki cyatumye noneho FRDC na leta y'u Burundi ndetse na FDLR batangiye gukoresha indege za drone mu kwica abaturage. Izo ari zo zose wenda hari abantu cyane bene wacu bihisha inyuma, zitiriwe Masunzu, zitirirwa n'abandi, nubwo n'ubundi ari Masunzu ariko abo yakoresheje bambere ni Kongolo. Rero Kongolo wenyine yaje kuziyemerera aza kuzivugira, avuga yuko kupfa ko abanyamurenge ngo yabigizemo uruhare, kandi wenyine ashize avuze yuko bagiye kurasa twirwaneho bivuye inyuma. N'icya kabiri yavuze ngo bari n'abashenzi ko ndazana drone n'ubundi zo gukomeza kubarasa no kubica. Rero izo zose ni ibintu yagiye yemerera abantu. Iyo bamuvuze bakamuvugaho amagambo atari meza, hari igihe abantu benshi batekereza ati wenda ni za social media, ni zo gushusha, ni zo kuvuga ibintu bitariho, ariko kandi reka n'ubundi dukomeze tuvuge ngo uyu mugabo muri bimwe byamuzanye n'ubundi no gusenya umurenge yasigaye. Urebye umugambi Kongolo afite, imisiyo yahawe n'ubundi na leta ya Kinshasa yo kuvuga ngo akomeze n'ubundi yice bene wabo. Usibye ko hari ikintu cyantangaje yaje kwivugira wenyine. Urebye uyu mugabo n'ibiyobyabwenge asigaye abimwe, ahubwo yabitangiye kera, kandi gutekereze ko biza biva mu muntu bigutindamo birago iwe noneho gaho kuvuga ngo abireke bimutindemo bizamuvemo karabyongera. Yavuze ko ngo yigeze ngo gukungura bajyamana n'umukobwa w'umubembe, barangize ngo bamutera inda, warangije ngo burangi bwose ngo abanyamurenge bagira ngo babukura kwa Bayakutumba. Yaza amamubwira ngo sinikweri ngo mzee Yakutumba inshuti yiwe ngo nimba uburangi dufite ngo nimwe tubukuraho. Ati rero niyo mpamvu mubona ngo nigeze guhamagara n'umukuru wa twirwaneho ngo naze muri Wazalendo. Iryo jambo yarivuze, ati ndamuhamagara ngo naze aze gukora iki, ngo naze muri Wazalendo bagwanirire gango igihugu. Ati ndetse n'abanyepolitike babo narababwiye wumve ngo karahamagara twirwaneho ngo nize hehe, ize muri Wazalendo, muri bamaye ize muri Bayakutumba bari abashefu bo bahari azayibogobogo baza batumukoko bakavuga ngo nta leta yadusenyeye twasenyewe n'uyu. Nibo Kongolo havuga ngo yahamagaye twirwaneho ngo nimuzemo. Byukuri ni ibintu bigayitse binababaje, ariko nakore ni igihe kiwe kigeze. Ari amagambo havuga ntagire ngo karashira, kandi twarabivuze neza tuvuga kuko Kongolo muzakora byose tazahinduka umurundi, kandi Kongolo muzakora byose ntazahinduka umukasai. Yego, no kuvuga ngo aho bigana hose Kongolo byange bikunde inkiko zizajeho, ubutabera buzaboneka. Uyu mugabo ari mu kugira ngo wenda amafaranga hahabwa na Gisegeti wenda azahora ku ngoma nka Yesu. Gisegeti ejo bundi azagenda, kandi urabizi yuko abanyagihugu bamuhagurukiye kuri manda ya gatatu yaciye amarenga yuko ashobora gukomeza, ariko abanyapolitike batandukanye barimo ba Moise Katumbi, barimo ba Maître Moise Nyarugabo, abo bose n'abandi benshi bamuhagurukiye mu by'ukuri kwamagana ijambo aherutse kuvuga riciye amarenga rivuga yuko mu mwaka wa 2028 ashobora kwiyongera manda ya gatatu. Rero nukuvuga ngo Kongolo karananirwa karirengagiza yuko sebuja yegamiye afite igihe gito ashobora kugenda agasigara ari Kongolo wa wundi uvuka imurenge. Rero akazasigarana ikibazo cye nka Kongolo wenyine ugomba kwirengera ibibazo bye abishize ku mutwe. Kuko kuri none nubwo ahabikora kuriya nukuvuga ngo yegamiye umugabo ukomeye. Umugabo ukomeye twavuga ni Gisegeti kuri none, kuko ibyaha hakorera muri ara magambo hagenda avuga azi ko yegamiye president. Kuri none president nibatandukana ibyo ari byo zose Kongolo azasigara akiri Kongolo. Rero umuntu akibaza ati se kwagenda nimeninda akavuga no muri bimwe by'amabanga yiwe ntawamubajije ibi bintu zo bizagenda bimugira ingaruka.
ubundi aba babembe yagenda agatera amada hirya no hino ibi se n'indaro y'umuhashi ibi byose ni uguhamuka ni bya biyobyabwenge wavuze n'ubundi ibi byose ntibyari bikenewe muri uru rugendo afite ahabesha ngo ni conciliation kuko aragenda ahuza amoko ubundi twababwiye ko nta muntu uzuhera ku gikorwa cyo guhuza amoko atarahera ku gikorwa cy'ubutabera ubutabera nibwo bubanza guhuza abashwanye bikabona gukurikira none se urahuza abantu bagifite ya mitima yo kwicana bizagenda gute ubundi bazicana rero ni ukuvuga ngo nta nubwo twicana twebwe turicwa ni ukuvuga ngo bwa bwoko bukitwica natekereza ko karaduhuza nta butabera abanje gutanga n'ubundi ba bantu wa mutima wo kwicana uracabarimo kimwe n'uko twaba tubabwira ngo muri bogobogo baraye bicaye kubera iki baraye bicaye niba abandi n'ubundi bayakutumba baba batuma babaturage barara bicaye kubera iki nta butabera bwabayeho ngo bahane kugira ngo bacike ku ngeso yo kwica rero n'ubu ngubu barakomeje naho mu mujyi wa Uvira twavuga yuko mu by'ukuri umutekano ni muke ni muke mu abaturage bafite icyo twakwita wenda nk'ihungabana kubera iki ni ukuvuga ngo nta bukiriro bw'abaturage buri ko barahura n'umuzarendo akamurasa atamurasa agasiga mwambuye twiwe yacika yahuruka kuri Katanyama bikaba kwa kundi nanone yagera ku Murundi ni kurya umu FDLR nuko rero no kuvuga ngo abaturage bawuvira mu zukuri barataka igitondo n'ikigoroba kandi gutaka abafite noneho umutekano muke aba b'abanyamurenge bafashe bugwate yego reka tuze kubumvisha n'ubundi amwe mu audio bahe bavuga aba banyamoko bari hano tunawasi sana raia ya Uvira kuendelea mnafanya marecensement za kimya kujua kila nyumba yenyewe inapangisha Mnyarwanda kila lupango yuko Mnyarwanda yego juu mnajua ukweli hatuna population yenyewe inaitwa Wanyamulenge bali ni hawa Wanyarwanda wenye bako hapo kwa kuwa napatia banduga Wanyarwanda mahabari zenyewe zendea Uvira. Kumbe hiyo ndio secret yetu tunataka kufanya kumazana Abanyarwanda nyo ko Muvira peple muchikamata ya charge. Umve rero aba rero nibo Kongoro ngo yagiye guhuza. Wibuke Kongoro ari hariya mu ijambo yaza koresha hariya nawe yavuze ngo reka mbabwire ijambo riza ribashimisha Wanyarwanda. Iryo jambo Kongoro yarikoresheje igihe yazabwira abayakutumba yababwiye ngo mureke mbabwire ijambo riza ribashimisha Wanyarwanda. Rero aba ni abaturage bari hariya Uvira bahe bavuga ati muzoza mubona abazalendo bagiye kugaba ibitero za Karunamba cyangwa bazamutse mu misozi muza mwinjira mu mazu y'abaturage b'abanyamurenge bari iwe ntiyakoresheje abanyamurenge yavuze ngo n'abanyarwanda bari hariya muri Uvira. Wibuke neza uko abaturage bafashwe bugwate n'iyi leta. Wibuke kuko aba ba Kongoro n'abandi bafitanye umugambi barimo bariya bamanyota bigeze kuza hariya baravuga ngo hahunza abanyarwanda ngo basigaye hariya nibo banyamurenge. Ariko umva rero ibi habije kuba kuri aba baturage b'abanyamurenge bari hariya muri Uvira. Reka dukomeze tutabariza abaturage abaturage ba Uvira mu by'ukuri b'abanyamurenge bakiri mu mazu yabo hano muri Uvira bafite akaga n'ikibazo bikomeye kubera iyo mpamvu ni ukuvuga ngo Kongoro kuza kwe hariya ntaco zunguye ku baturage nta profit bigeze babibonamo ahubwo kuza kwa Kongoro hariya no kwicisha abaturage nivyo kwa tugiye kuvuga ni ukuvuga ngo abaturage b'abanyamurenge bari hariya aho kugira ngo byibuze babiprofitiremo babone yuko mu by'ukuri hageze uwo basangiye amaraso uwo bavuga rumwe cyangwa se umwana wabo ngo babone ko hari agakiza kaje ahubwo niko kurangira ko abaturage niyo mpamvu aba baturage aba bagenzi babo abaturage babana bakigamba kuzica umunyamurenge ntabwo baba bafite ko barabivugira kuri social media barazwi ni ukuvuga ngo bose babikora. Kongoro nta kintu na kimwe agiye kubikora ngo avuge ngo se aba bantu babakora ibi bintu cyangwa se aba bantu babategura imigambi bari baraha muri Uvira tubashakishe izo ntabifite ahubwo no kuvuga ngo Kongoro umunsi azarara yuriye indege asubirayo cyangwa se niba ari imodoka cyazatega cyose ni ukuvuga ngo abaturage ba Uvira bazicwa kubera iki ni ukuvuga ngo nubwo n'ubundi kwicwa kwabo ntaco Kongoro yo bihagarikaho mu gihe bo bikenera ariko kandi nanone ni ukuvuga ngo bazi ko wenda hari igihe yogira isoni agatabaza ariko nibabona yerekeye uwo munsi bari abaturage ba Uvira bashobora kugira ikibazo. Kuri none reka tubwire abaturage ba Uvira b'amoko yose hari abantu bamwe hariya barengana
uzi ko hari abanyamoko benshi hari abandi moko bapfuye bazira gusa ngo barasa n'abanyamurenge ngo yavuganye na M23 abandi bakazira yuko igihe M23 yageze hariya ngo barayakiriye ngo bagaragaza ibyishimo ku maso yabo ivyo ngivyo bamwe barabizize barapfuye rero ni ukuvuga ngo kuri none mu zukuri reka dutabariza abaturage ba Uvira tuvuga ngo inzego z'umutekano ziri hariya nimba koko mu zukuri bambaye iriya myambaro ari umutekano bagende barinde bari abaturage kuko abaturage bari mu kaga isaha iyo ariyo yose abaturage bashobora kugirirwa nabi rero inzego z'umutekano ziri hano muri Uvira nimukore ibishoboka byose umuproteje abo baturage bake basigaye aho ngaho nubwo batagize amahirwe yo gukurikira ababo iyo bagiye ariko rero mu gihe bahisemo gusigaraho nimubarindira umutekano rero niba mwitwa ko muri leta mu z'ukuri nimukora akazi kanyu rero reka dukomereze amakuru yacu n'ubundi hano muri iki kiyaya cya Rusizi naco umutekano ntabwo wifashe neza kuko twabibabwiye ku munsi w'ejo kuko leta ya Kinshasa yakomeje n'ubundi kwakoresha naho amadrone ihagenda irasa n'ubundi ahari ihuriro ingabo z'ihuriro ya AFC mu rwego rw'ubwoba bwinshi bari bagize kuko bashobora kwadvansinga bakaza kwigarurira umujyi wa Uvira ni mu gihe n'imirwano itabaye yerekeza n'ubundi muri uyu mujyi wa Uvira mu gihe baje gushotora ahubwo baje baturuka ku mupaka n'ubundi w'u Burundi ubahuza hariya na Kongo ariko ingabo z'abarundi zaje gukaza n'ubundi umurego kuri uwo mupaka bahashira ibikoresho ndetse n'ingabo nyinshi mu rwego rwo gutinya kuko ihuriro rya AFC ngo rishobora kubinjirana hariya rero ni muri ubu buryo n'ubundi muri iki kiyaya cya Rusizi umutekano utifashe neza ku baturage baherereye hari umwanya n'umwanya urugamba rushobora guhindura indi sura kuko n'ubundi amabandi aracyafite umurego wo kugaba ibitero ku ihuriro rya AFC muri Kalehe Amadubu n'Intare bakomeje kugenda badvasinga bagera mu bindi bice batari bagezemo bitewe nuko n'ubundi bakomeje kugenda bashotogwa n'ingabo z'ihuriro rya leta ya Kinshasa muri Goma abaturage bameze neza umutekano ni wose ariko kandi muri territoire ya Masisi siko bimeze ubu ngubu ku mugoroba leta ya Kinshasa igize gutya irazana drone ku bwinshi itangira kurasa isoko aho yaje gukomeretsa abaturage basaga 120 rero abahisize ubuzima ntabwo turahabwa raporo neza n'ubuyobozi cyangwa se turabona itangazo rivuga abahisize ubuzima turaza kubibabwira ariko kandi twababwiye yuko ku leta ya Kinshasa ikintu citwa umututsi muri Kongo nico kintu yashize iherezo no kuvuga ngo yaragisinyiye mu yandi magambo no kuvuga ngo bira Kongo hayikora kari kirigita akisetsa ariko no kuvuga ngo ashobora kugira Kinshasa bakamurishigishwaga kubera iki icitwa umututsi ntabwo gifite agaciro muri Kongo kubera iki buri gihe cyose uzakurikirana amakuru neza nuko iyo drone zarashe muri Minembwe zigomba kurasana Masisi drone iyo zirashe Masisi tugomba kwitegura muri Minembwe ko hari ikindi kintu kigiye kuba rero uko niko bimeze rero leta ya Kinshasa ikomeje gukora amabara hano muri za Bushaki no kuvuga kuko n'ubundi muri uyu mugoroba nkuko wari ubivuze leta ya Kinshasa n'ubundi mu mugambi wo kwica abaturage ikaba yakoresheje indege kaza kurasa n'ubundi imihana y'abaturage za Mushaki gusa mu byo tuzi kandi leta ya Kinshasa taho izirasisha drone ngo tuvuge ngo hagiye gutyo yarashe n'ubundi mu mihana y'abaturage gusa n'ubundi ubuyobozi ntiburashira itangazo hanze kubyabashe kuhangirikira ariko uko biri kose tiyabuze ibyo isenya n'abantu yishe rero uko niko byifashe naho Kinshasa n'uyu mwuka mubi uhari n'ubundi w'abatavuga rumwe na leta aho n'ubundi batemezanywa namwe mu magambo Perezida Gisegeti yaciye ku marenga avuga ko n'ubundi ashobora kwiyamamaza muri iyi manda yindi iri buze hanyuma rero reka dukubitire ahangaha mu Bubiligi aherereye n'ubundi abanyamurenge bakomeje n'ubundi kwitegura imyigaragambyo bafite ku itariki 15 dukangurira abaturage batuye mu Bwongereza ndetse n'aha muri za Europe kuzitabira iki gikorwa gukenera ngo n'ubundi bakomeze bagaragaze akababaro ndetse n'akarengane bakomeje kurenganwa hariya rero mu rwego rwo gukangurira abaturage turabizi neza kuko hari byinshi byateguwe aho ngaho hari abateguye hari ibiterane ariko kandi nta buryo mwoje kwishima hari abahe bapfa ni ibintu bigayitse kandi bidahuye gusa hariya hari ikintu abantu abayobozi b'amakanisa cyangwa se b'amadini bafashe abakirisitu
mu rwego bamwe rwo kubabuza kuja mu by'abandi barimo, abatumva system bakabakangisha iby'amadini. Gusa umuturage wese uri hano mu Bwongereza, turabizi kuko hari igiterane kihategurirwa, muzitabire, mubanze muje gufatikanya n'abandi, muje kwigaragambya, hanyuma ico giterane muzoza mugisanga hanyuma. Reka tubashimire abakunzi b'Ikirura TV wane kudutega amatwi ku makuru yacu y'uyu munsi. Amakuru yacu nakagaruka. Murakoze.